دیگل دست پیکرنا هر پیشوچونه که هزم پیشمرگی هرما کردستانه. هاولاتی و کرێکار و فەرمانبەرên باژێرê Zaxo rabin bexşîna xwînê ji bo vê pêşveçûna hêzên pêşmergeyî. Bo bajêrê Mosul jî hejmareka zor ji xelkê qeza Zaxo ku palpiştî li pêşmergeyan rabin bi bexşîna nêzîkî 130 bin xwînê. اما کولجدان سندیکا کرێکار زاخۆ ما فردی تبرکەوێ هەوا خوین بەخشینێ بکەین بۆ پشتەوانیا پێشمەرگەی ئەکیت کۆمەکی کرێکارە حەچی هاتی ئاگادارکردنێ یە هاتین وێرە بۆ هەندێ پشتەوانیە بکەن بۆ پێشمەرگەی رابینە هەواکە خوین بەخشینێک و پترژ 130 بڵێت خوینێ ئەو کەسێ گەلمە پشکدارژی هەمی ئەو بینە و هەوڵاتی بووینە هەوڵاتی بینە و وان ویایە حزوانا ویانا وانا کو دنگی خواب وی رنگی بگهینن به براش مرگان بجنه کو امجیل پال پشت و پشتوانه توینه که دما همی تخن جواکی نوا کمالگاهی دا فرمانبر کسین عادی کسین مازن کسین بچی همی کس ابرو رابن بخشینا تشتکی کو زور بچیک انسان خوینه ببخشد بو پیشمرگی بو هنده کو هیوی هنده بد خودی نکد اگر پیشمرگی پیتوی بی اف خوینه آماده بد اما کو کمپانیا KPR هاتین به احتمالا نشم حتی سه کریکارین گلمه دا کارت کن امیش گلوان دا ام پفراهاتین کمک کل نخوشخانه میا زاق مخوین دا مبرایم پیشمرگه ام آماده اینه اگر خواه خیزان دمجی بر هون اگر خوینه بدن دیدین و ام ممنونی هەبوونا vê hejmara meziniya betlên xwînê li banka nexweşxana Zaxo dibitek asanî ji bo nexweş û nûjdarên li vê nexweşxanê dimînin. هەوڵاتیاتی کرد ئەوێت هاتنە vêrê çi sendîka kerîkarin hindek fermanberin hemû texweçînê devera Zaxona zû spasiyet kirin hatine vêrê û encamdana xwîn bexşînekê bû pêşmergên Mêrt Qehraman وقت این دزانه و دو سه روزه اپراسیون موصلی دست پیکری نخواز رای اگر آریشک درز بتن پیشمرگه بین دادن پیدوی خوی کردو ام بردام پیدوی خوی نه سرارای همی قیرانên darayî û milmilaniya partên siyasî li Başûrê Kurdistanê li demê her pêşveçûna hêzên pêşmergeyî ji bo kontrolkirina wan deverên li bin destê terorîstên Daeş. Xelkê Herêma Kurdistanê birêkên cuda cuda palpiştiya xwe ji bo hêzên pêşmerge diyar dikin û digel destpêka şerê Mosul yekê zor li banka xwînê li nexweşxana Zaxo dihête dîtin da ku bi betlekê xwînê palpiştiyê li hêzên pêşmergeyî di berokên şerî da bikin. Zêrevangulî Badînan Sat Zaxo.